Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 18 февраль 2025 жыл. Ноқат шаарындағы бүгінгі түштен кейінгі курс дағы өте сонун жакшы жаңылык. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге ой пикир калтырып, достор менен бөлүшмөңүздар. Буйруса сиздерге ар дайым өз убагында свежий, оригинал видео курстарды чыгарып турабыз. Эл өте көп, буйруса рубль бүгін ерте менен 94 жарым эле, азыр болса уже 95 болду тугандар. Бакай банкта рубль сатуу 99, доллар 87.30, евро 91 сом 30 тыйын, казак теңгеси болсо 0,115. Кийинки Финка банкта дагы 95 болду тугандар. Погода өтө сонун, күн açılıp öte sonun bol kaldı buyursa. Keyinki Bank Azia Bank'ta olsa 95 ekan tuğanlar. Görün tabi. Satı 99, dolar 87.30, euro 91 som 30 tıyın, kazak tengesi olsa 0,122 ekan. Doskırda Bank'ta dağı 95 ekan. Dolar 87.30, euro 91 som 20 tıyın, kazak tengesi olsa 0,122. Буйруса бирге чыгат деген жакшы үмүттөбүз. Комментарийге жазып коюңуздар. Рубль алга деп. Ушул биздин Байкеджи YouTube каналына сөз катталыңыздар. Буйруса сиздерге ар дайым өз убагында курстар чыгарып турабыз. Акча алмаштыруучу админкаларда дагы 95 экен тугандар. Доллар 87.50, казак теңгеси болсо 0.16, сум болсо 0.67 экен.